Ai rānei kua pau te wā ki te kaunihera Māori me ngā wātene Māori o Aotearoa. Koera te kaupapa kei te wherewherehia e te kāwanatanga i roto i tētahi arotake i te ture whakawhanake hapori Māori. Kei a kingi kiriona ngā whakamārama. Kua whātekau taua ti te whai harawira e noho ana ki runga i te kaunihera Māori. Tatania nei tērā ki te pakeke o te kaunihera. The government and organisations, powerful organisations, have been dragged, kicking and screaming to the table to agree to support things Māori as a result of New Zealand Maori Council. No te komiti whiriwhiri i ngā take Māori te whakaaro, kia arotake ngia te ture whakawhanake hapori Māori. He ture i waihangatia i te tau ono te kaumārua, hei whakamana i ngā komiti Māori, ngā kaunihera Māori, me ngā wātene Māori. That act protects our wardens against the change of government. If we change and take away that act and the government goes out of power, then our wardens are left to be poi-poied around by whoever. We're not saying that the Māori Council or the Māori Wardens should be defunct or go away and hide somewhere. We're just having a look at how the Act is supposed to support Māori and what we can do about bringing it into the 21st century. No te whakamanatanga o te ture whakawhanake, ia hei ai te kaunihera Māori ki te kōkiri i ngā kaupapa, pēnei i ngā kaitiaki rēti ngā here karauna, me te rōpū whakamana i te tiriti. He oi mai i taua wā, kua tino pakari te Māori. Ia e nei ko huri te ao. Ko hoki mai ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ki te whakatutuki i ona take, i ona kaupapa. Iwi doesn't cater for all Māori, and in Tamaki here we know for sure with those iwi settlements, they don't give us $1 to work with their people, their whanaunga, their mokopuna, their tamariki in Tamaki here. Ko te inoa ia te kaunihera kia kaha te iwi ki te tāpai i ā rātau kōrero tautoko ki te komiti whiriwhiri i mua i te kaumārua o tēnei marama. Ki ngi kiriona te kareri.